बर' हारिनि आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गावखौ बावसोमबोनाय सासे जोहोलाव बिर सिलागां बसुमतारीनि दिनै गोसोखांथि सान। बिर सिलागां बसुमतारीनि दिनै 25थि थैनाय सान। बिथांनि थैनाय सानखौनो गोसोखांनानै बिर सिलागां बसुमतारीनि मुसुखायाव थांनानै दिनै बर'नि गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे बिटिआरनि एमसिएलएफोरखौ बिबार बावहैनायखौ नुनो मोन्दों। बिर सिलागां बसुमतारीया 1959 इं मायथाइनि 1 फेब्रुआरि खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बंसिगावआव जोनोम मोन्दोंमोन। नाथाय फैयै फैयै बिथाङा गोब्राब लोमजानाय बेरामाव गोग्लैनांनानै हरखाबै 1997 इं मायथाइनि 28 जुन खालारखालि गावनि नखरजों लोगोसे गासै बर' हारिखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलाङो। बर'नि जारिमिनाव बिर सिलागां बसुमतारीनि बिहोमा होनायखौ जों बाख्नायनांगोन। बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव दाफुंजानाय बर'नि मोनसे समनि बिएलटि आफादनि बिर सिलागां बसुमतारीया सासे गायसनगिरि मासिगिरिमोन। मख'जाथावदि बिर सिलागां बसुमतारीया सानै फिसाज्ला आरो सासे फिसाजो दंमोन। बिथांनि अनसुलि बिसिनि मुङानो जादों रामानि बसुमतारी। बर' हारिनि सोमावसारनायाव बिएलटिनि दैदेनगिरि जानानै बिथांनि हाबा मावबोनाय थारैनो जोबोद थुलुंगाथाव आरो बाख्नायजाथाव। बिर सिलागां बसुमतारीनि मुसुखायाव थांनानै बिबार बावहैनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। बर' জনগোষ্ঠী আজি খুব ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব। বৰ জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামত বহুখিনি বীৰ নেতাসকলে নেতৃত্ব দিছিলে আৰু সেই নেতাসকলৰ ভিতৰত বীৰ চিলাগাঙো এজন আছিলে। বড়ো লিবাৰেশ্যন টাইগাৰ এপছু মুভমেণ্টৰ যিটো ছেকেণ্ড ফেজ সেই সময়ত বড়ো লিবাৰেশ্যন টাইগাৰ জন্ম হৈছিলে। প্ৰথম ফেজত 1987ত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত যিটো পৃথক ৰাজ্যৰ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিলে সেই সময়ত গণতান্ত্ৰিক যিটো অহিংস আন্দোলন হৈছিলে সেই সময়ত আমাৰ প্ৰায় 1135 জন শ্বহীদ হৈছিলে। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া ছেকেণ্ড মুভমেণ্ট আৰম্ভ হ'ল 1996ত BSCটো ৰিজেক্ট কৰি তাত এপছুৰ সংগ্ৰাম গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলিছিলে আৰু বন্দুক লৈ পেলাই অস্ত্ৰ সংগ্ৰাম BLT আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তাত তেখেতে প্ৰথম চেয়াৰমেন হিচাপে নেতৃত্ব দিছিলে। কিন্তু শাৰীৰিক কিছুমান কাৰণত পিছত তেখেতে নেতৃত্ব ল'ব নোৱাৰিলে আৰু 1997ত তেখেতে স্বৰ্গবাসী হ'ল। আজি বহুত বছৰৰ পিছত প্ৰায় 25 বছৰৰ পিছত তেখেতৰ সমাধিত এটা তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবলৈ পাই অপেনিং কৰিবলৈ পাই মই নিজকে সৌভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ। তেনেকুৱা এজন নেতা যি নেতাই নেকি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে নিজৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিছিলে, যি নেতাই নেকি বড়ো জনগোষ্ঠীক খুব অন্তৰেৰে ভাল পাইছিলে আৰু নিজৰ মানে সকলো জীৱনৰ যিটো আনন্দ বা জীৱনৰ যিটো লক্ষ্য সেইটো ত্যাগ কৰি জাতিৰ কাৰণে উৎসৰ্গা কৰিছিলে। তেনেকুৱা এজন নেতাৰ আজি প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াত যিটো আমি আজি অপেনিং কৰিবলৈ পাইছোঁ মই খুব ভাল পাইছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ। অনাগত দিনত বড়ো জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিটো কাম চলি আছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত বড়োৰ বিভিন্ন ছেকশ্যনৰ নেতৃত্বত ইয়াত সকলো একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু সেই বীৰ নেতাসকলৰ যিবিলাক বাণী এইটো আগত লৈ সদায় আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আজি বড়ো জনগোষ্ঠী যদি এনেকুৱা এটা স্থিতিত এনেকুৱা এটা অৱস্থাত যদি আমি আহিবলৈ পাৰিছোঁ ইয়াত তেখেতসকলৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে পাৰিছোঁ। গতিকে মই তেখেতৰ স্বৰ্গীয় আত্মা স্বৰ্গত যাতে সদায় শান্তিৰে থাকিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाय लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723
8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजाग खालामनो हागोन।